সালে চিন্তা করো রবীন্দ্রনাথ চুন খাবে খুবাইলাম শুভ কারণ চুন খাবে খুবাইলাম শুভ haino hai khorak thamsi siklaro tipramo thana yakari BJP ni banaram phalaika hasuk beram thokti kendra ni incharge BG Toshil Debromani yagromoi hasuk beram BC Fathimal Kamiwa borong muna jora thubina lukuroni sambo nani social media ba bahan tabuk active nukjago je teni norone panda obo ki joining lamsmo panda sibna yakhabata kunu tong hambai puliano media persono sigangbare nangkai khushini dinba manina smusum hamza bolu khabe asno welcome belaino robindrono tai karonno tamle himba puliano tibrasa hamkre montri bini asibad bai rima bai bini songmani bai bini je adasma bai ang samung tango কিন্তু যে জায়গায় কতই বদল খিতাকা খাই আজারে মিশন বুথুমবো এমনে সব সামুংতাং এমনে সাইমানো লুকুর যে লুকুরনি যে আশীর্বাদ মামা বাই এমনে আং তাকসরতে সামুংতাং দङ ও সামুংনা হামজাগৈ আং বাই বড় কগ্রিখা কগ্রিমানি বিসিङो आं आनि तिब्रासा हामग्रे मन्त्रिनो आदेश नावैनो ताइ आनि 29 कृष्णपुर मण्डलनि प्रेसिडेन्ट बरं मनम धनन्जय दास बरं बसंका सुंदे अ सामुना नोंसार दामानो सुंमानि आं सोंका nung khlaide thokti kendra borong nang social development nung khlaide waida hamtakmar khobor sabon minister ibrasa hamkraisa bikas development sarbo khong sawon nung khlaide yu dongno logistic he je sanmani ni samungno successful khainai tayang ko rizak tong je tini phanya osrairongno belakhe borong ano samungano logide nai hang saimano borong bagai borong je sanmani demand o demand ang songai borong nai ma talmani pore ka borong nang bol pairi nai te class borong ni deres kan sumunga bo brinai ang borong pe kok saragya borong je sanmani agi je borong bai ngai kok jak tong borong ni ani parawo thika hangkai kale badin khai aro no sun panel singman borong ni obsas kaisa borong ni bisas tong ano okok dol jak tong ang chong ang rimana na asa khayo tibrasa hamkre montri nang koinai o jinis rongna jang samana kisa sebna na bagai borong bagai na tom riang tom development tom grupai jotor bagai no sun thika thanga kai sini parawa tong ro ba jinis rokriku omni jinis na borok je nangmani jinis na borok sano kai oba hairok tini borok ang bai logiri nani ne phaimani bogi belai ang khushi hamjago tai plus athra murawa tibrasa hamkrani mantri kokte the sanai ang koidin pore news tebas kam phungnai offline je mairok jeri tongo sikang berisi pura tibra bosti ni latha sumui ma phayo pura onek kosto phainani ta mama gai wapini jorwa offline diwe ta chinora de somai ro bodi tung gobro merude lukro ke hamjaka agina hai ration net maya ni bo tona nangli tabo already ration ka tui phekeno kato entry pheka manana mai bodi mangkha abo borong nang jini minister ibrahim per mantri ni asibad bai belai lukro khandok laijak obni bagun tini je robindra riang je bini netritwe phaniar no belai khai ani khani belai hamjak mani ang paitle beya lukro tai ba hamjanang to singno bong ni je da gima bai no oba hakene baskang samung tangnai tai ani je jara je obo logini tongai ro yang ani okra ani buma tongo tai ahna ujub tongo yang mondodori tai ani jara sungjoton tongo lukro takse dorte bor tutra phani tongo baskang ni sing bidan soban tu atai rogo sing tongo moatra murano tai capture khari chudo BJP social khai sing o hatai bari tonan nai asa khagani kotha jora thubina norok nei thansani marigo logi rekha tini je BJP go norok joining khlaimani ba norok BJP ni banarom mani aboni mul udesho tamo yakhaba tamo manthotok matong jonta bharatiya janata party tam khaimang tok matong aba koilana bai sini media sini mana ini sung sini ransa para youth nya sung emane karena bos he sini bus kangot sung ono kilama sungna lama fulmainai je kuno lekha pora di pawaran ke suda sini sakri anke sini samu sung mayang tona rimainele keha Bharatiya Janata Party sini je tawa hapang raja tonai brang simna riminai arma ye angasu sini ke brahma tawa samutang phaya
Oila 19 ni jinga samung tama ang Tripura Motha tama 21 ke Tripura Motha edisi hapang phayana arko ta porjonto ta phone edisi na phayo arko brown lagi nari tongo ani sini asu ta bagas harpo sor asto ko sote chung Tripura Motha ne arko jono ma ko dilama hi rimia abang ye जों जता चेहरा उंगे जता सु चिनि साइमर न जों रियाम बये तावा जों ब्राउन न लगे नाय ब्राउन लगे तंसिना ये जों जता जोंगे फाइमसे नरकनि गामिबो अबहाय बिएड खालायजाक एमए खालायजाक कलेज फरायनाय माध्यमिक पास बुसुक पार्सेन्टेज दं आस्ता जों आतेकाव तावा बर्तमान आंखो बिएड पाइजाक न तावा चले तनाय कलेज कन्टिन्यू चले तनाय थांखो बेदे गाव आको कोनो सिनि पारावा सुबिदा गयना के जॉब नि बाये चाकरी नि बाये जों एप्लाइ के कोनो जोंना आइडेन ना पदे मावा फरिना हिया आबदे किया जाने करे जे बदल नों 2021 नि सिमि नाङै फेमिनि त्रिपुरा मथाबो 19 नि सिमि बरमगनां सीएम पूर्णचंद्र जमातिया चारिफां अक्रा तितेदिसि हापांनि तंफ्रु जे किसा 120 जना हाय जॉब तलांखा आरो रंनि खरकसासो थोका दं गामियाव जेने पारावा थुबिया के आपा आरेंके आबानि बादे कोना इसिमसि जॉब ले तिनां तो बांगमाना आपा आं अनेक के सामंपा तांगो काम के आइनि ओपो ब्रुको अनेक आना सपोर्ट बांग चिनि पारावा जतसो चिनि पारावा तनेरो जत आइनि सपोर्ट मांगसे आं तंके जे जगह आं खमा आबरो न थानाय बुसे फेमिली आसो तोय दंबा कोनो आना आरो महा दायित्व करिया नेमने के थांगिया सपोर्ट के तो ताबो बुसे फेमिली फाइकाने लगिबो आइनि फेमिली एमने तिनि जराले आसु बांया 30 फेमिली फैयो तिनि 30 फेमिली सब सब फाय सायाक्ति सालाय जे फाइना न जतो त्रिपुरा मथानि सापता दंमोन ना 10-12 pioneer ni ba oe kya kotma kaham Dyna Group of Institute Bangalore ye to free admission 3 eligible students ni ba oe government scholarship puri anai Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawi hinke na wana ni nayak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4,500 monthly mari nai. Seats soha limited and boye dai free na bo number of contact khedi tre admission la rodi. Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026-27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 879.